Hero try ki para banget ba ye bat kumju ru ki dia viewers ki baju pet ye ni channel na ka post kapor tementangan ai ka ka jingkran kalau muka ka jingkeli bat pin sayet ye le dia tenju ye dia ngi haban tenju simat ba kata ka jingkran ngan ai menta kalau kum ni hatu pidan yo mensim niam lene yo mensim bakhut senap bai ka jingkran mo hatu pidan yo mensim niam na yo mensim bakhut pi kani ngam kran tang ya kani ka konteks yo ka 21st century ni hagabai dei ba kani ka spas nam arpuai ka ba arpuai ring ya pet na du ka jutang ka barem ru tong ini pet chang ini kham ya pet bahana ka du ka por jong Jesus Christ pi habau Jesus Christ uwan cha ka prathai yo Jesus Christ yo Messiah ma la tho apo ka jutang gabarim la tho di prophets kila ki prophets mak kinang itu lupa kila de itu lupa bo Messiah am sawan ti kini ki jiuru mo ki jiuru ki puli bhai kita ki prophets mo kita ki scholars atau por ngila menong ha por jong Jesus Christ ki sadusi ki farisi mo kinong tho mo kinong hikai jong an ki ba tip bhai kan ka Bible kia puli kata mendai bagi tip mendai gitu ki nai pat yong lai ki breu ki bamdan ki bam tip ya ka Bible mo ya kata ka ki jiu ki khat ka Torah mo kata ka jingtho nani ka gitu ki jingtho gitu ki Pentateuch ru gitu ki santali ki ayu jong Moses ki jingtho mo ti ki puli ba te mendai ki puli ki dan ya ktin jong blai nai pat ya kran gitu ki nong Philistia mo ki badan ha kitu kibat kiwei pat kibam tip ya ktin jong blai kia tip ba ya ktin jong blai kia mani ki ong bagi mani yo tau blai kat kum ka jingtho ka bakhut in ndai sngo si banong ba ki khamdan yo mensim jong blai bat kidan penban dau mensim niam hadu ba ki poi sendan ban peniap yo Jesus Christ pindapat nadu ka por jong Jesus Christ sabawan Jesus Christ am saka persai ka bawi kendu mau siang Jesus Christ mendai kini kiba em aurea kiba ngap ka pop kinuti gitu senwan Jesus Christ lah keren kilek menu kilak kala ka bamut mau ong kala ka bamut ka hima jong blai kal hajan paro gitu gi nong pop wat wan yo anis nong pen baptis rubla daya thu bang ba sibon gi briu na ka riju dia mo nak samaria kiwan kidi ya plano ite ki pop pinda puli na gospel markas nang baning kong khat basan pinda puli na Bible parang lai lada itu bang kidi ya plano ki pop kilawan ban pen baptis bat yo anis lo pen baptis yaki henry apa kiwan ki farisi ki sadusi nang fi ki reuniam nang fi ki bat bayak tin jong blai yo anis ulakan tet yaki dah udah keren teng udah ong bat piki kun kiksiu gipsen mano bala hukum mano bala ong piba pinwan no tu say yo tau so jangan jingkala ka bamut udah ong udah tengah tengah bandai ku mentah kipor kaju yo anes nong pen baptis wa keren talak syak len tamau trai nadu takadau bitan rai perkhat pi ka jingkor mo bandai mentalak syak ong bai briu bomdan bakhor ktien wa nginong ta yo anes nong pen baptis hinumong ta bo ong api kun kisi pesan de khor palap yo anes nong pen baptis ndai de blai hi budget yo anes nong pen baptis de namar balai bo yo anes nong pen baptis usung thu bagi tigi bri wa pop kiwan kibala ngap ki pop kiba serkai kidawan ban plano ki pop la pen baptis kin rei kini girum niam bat kiwan tang ban mudoi tang ban modong tang ban anong pi kimwan kata dok nut ka bakhut besya kata daw nadu ka mensim niam mendai tang budan hakani ka spa snam ka jongim ta hakani ka spa snam ka ba arpuin ta handrei udan ru nadu mensyuhan pi nadu ki prophet la penyap namar ba kimyo yo mensim jong blai kiyo e kan niam kiyo na ka jing tho hi kan ma bu sultan udeu wei uba syirkai bau tanjuk yo Jesus Christ na khtin bau pen matla
bun ki beri ki pulih ya kajuk ka Bible te kan ka ketin ki pulih bagi matla namar ba lada kim pulih da mensim jong blek kim pat ya kan du bu kres kim pat ki sudan kan yang monong fi kin iet ya kan yang ya u Jesus Christ ki kemjuk ki Farisi ki iet bahaya kan niam monong ki niam gi rukom jo ki haduk baki poi ban peniap yu Jesus Christ kam we tengku ba ya ki fi kim kanong kim ngan as kawe kan uksa habu Jesus Christ wan ban wialap do ningkong ha ka ban ningkong do wialap pinu puli na gospel Markus pen I ba wialap tang di kentien tu layap dah ikhtiar bat kabor bat kimen sim bamman ru kilami no namar wialap pi kentien jali jong ban syuang kibrin is ngo bang dai ukuran ta ta ni smo tenat dai ndre em Jesus Christ pen entertain la wan ban ya tu ya message yang boleh kata message kadang gabor ban deliver ban pelat duit dah bau layalap lay tu tu bau dan wei ba hapok sinagog no sinagog kadai ga jakama ni jogi jiu gidan lang giru nyam tu ki akhlek lang uji skres dan authority ulet tu yalap bat lay tu bala ladang wei ba mensim baman la nyar nang hi ba uji skres la hukum itu bau tu mensim baman mi bagi tu ki pat ba namar bakim ji pat ba tamo kila lengok kalau dah ingin pat jauh, semua aku menikah jingelap bad, kadang kabor, mo, kadang kabor sepuluh gospel Markus senang banding kau tukhat kaba arpuai terter, khatsan terter berkhat itu. Duang kadang kabor, bawat kimen sim baman kimi no hukum. Uang kampat jujak ni, kum kinong thok, kum ki Farisi mo, kim nong hikai jong kaan, kum kita. Kadang dah ikhtiar bat kabor. Tengah itu ipi haba ki beri ki ba vidan yo mensim jong blai pialap dah ikhtiar bat kabor syu tang ban entertain bat dehang ni pat ki bitar kini ki Farisi bat ki Sadusi ki bitar yo Jesus Christ namar blai wan ban yalap jaga hima jong blai wan ban demonstrate ban pelak lu ki beri ka bagi Farisi ki pen ki te ki niam gi kam kim dan gajing lat lu ndre abo pat ba ulai yo Jesus Christ pat ba te fi dan kam te fi gajing pelak lu dan kam te gajing pen kiau dan kam ki kila bot yo Jesus Christ bat kini Farisi kila bitar namar blai ba ki protect ya katakan yam pi ki protect kan yam ki iet ya kan yam kam ki ting yo du no takada ki le ban defend baik ban yada baik bayok kadu waktu ki niam ki kam ju ki kim iet yo lagi tip di tip yo up mesaya rein dala wan syang mesaya besyapat ki happen stam yu kadang kawai ke instance ba wei beri ba matla lai thu tu baladap sau khau snam sepulina gospel yo anis mo ladang ambakla kadai galnong ga bakhandai tadang dah pendai ru sampai bahapi yet kadan tabang asngau kum bakadai kalnong ga bakhandai bau Jesus Christ ulai penkia itu bamatla obala sau khau snam adalah layok khia ki pat ba tigila ai buram yu boleh bau tu bayok matla ru lah kamen te perkhat pi usu krong bet pi ha temple ulai bamatla mudur pi wan ban penkia Jesus Christ kanu kamen am ki pat ba ru kilah kamen namar boleh ki I kabor jong boleh rei ki reuniam manong fi ki dan yo mensim niam ki satar syaki hi kamba jakaban kamen manong yaro yu try boleh la penkia me tengi aingu yu Jesus Christ ki ong ban ki mudoi ban ki sisa seme bala penkia menu tu ba penkia tu uru la jubab ong deu ngam tip tang badan u deu walau penkia ngatip tang gawe bola penkia kila ong kila mudoi u kong u bepop umla ban mo uni deu ba sisa deu ba pop ki ong ki Farisi Sadusi ki nong tho ki babat ya ka niam nong ki pen jubor tu beri bon ban yo Jesus Christ andai u tu ulama cai pin let ban so po snam dan manu syai ki pen kia kele ayu gitu ki Farisi Sadusi ki nong tho kile ayu ki kampen kia ai ki dan ka temple ki mlai ai ban ram dai dawan Jesus Christ tam wal ki bisni ki mudoi pun ban yo hadu bau sodam namar bola ada bikendu tapi Jesus Christ kam dai te bani I sau ko snam wang no wang ngam tip la dai khunu blaina ku pop tam batang kan ni wai ulak ngam msyang ala matla mentang la I no te wang pir pi kwa ban kin long senran yo Jesus Christ challenge baik tu ru perkhat ka kam ga jam rum dan dang bola dan yo mensim jong blai ulak slur umpat song tu iru no ulak yu wang am tip wang kata te pi kwa pelong senran jung ki lalet sai ki kimi kipa ban mudoi ban tok kids ni kimi kipa ki man sigi ba ong hot layok khia ni tip kimi kipa ki ong ba ni tip bau ni khun jung ni te kim la ban lan bau mat la sisa man chua ti kadai sisa bau la mat la ki kubur ya kata Andre
ki tieng pat yok ki syaat na sinagog am yok syabe ni kita giniam kirkam kimnut ban yathu ban phla bau Jesus Christ walapan kia iki kaju akini kiruka kanika sengir pindah sengap bahaya ni ka jingkran jonga sapanya dai bakani ka por ki bamenta kilong thik kumju kia yet Jesus te Jesus nalawan u Jesus ong berhiban yuki kentat ya nong kila komdo kila be no itu beriu na sinagog kila be no itu beriu na sinagog blah kia namar blai let buat you Jesus Christ but Jesus Christ habau i bau tu bamat la slur sisa ada upat tu Jesus la slur sisa tu amat depth tu ke be na ke at nam no ngal ayo kan jing kia ngam ku slai bau Jesus Christ lai kendu yu lai kendu wang no wang ba menget nem hau tau ba ma ba hau tau blai ma hau tau try ba siap wang pen i yang abangan yo nget yu umpat nge ektu por dan kajing kelalat lut pin dari kendu Jesus Christ wang ulah damungan hu mar balai ulah i sayu Jesus Christ syap tim syu nang pi kakam gajam dan na mat la ulah kamen palat ulah mani sayu ya ki ya Jesus Christ but kitu ki parisi ki nong thok i babat bai ketin jong blai ni mat la tong tip senu ketin jong blai syu sngow si senyuk sngow kidan ka jing mat la ka baken jam sim namar ki iet kan yam gidan yo men sim niam on pi kat bau ni mat la pat ulai kendu ulai encounter bau Jesus Christ ulai yo ya kata ka jing pen em ti pat bang akran ni fi da ka jing iet ni dai bang syukran kelumar ong la duai dagi snam ki snam blai la pa ban kran kini naduk menchua ba matang im dai tang manga ba kran regi bon ki breu ki bala sngow thu yo ni men sim niam u ya per no men sim bakhui dapi dan yo men sim niam sngow si manong ba kalenti jong pi kari ka bakelut bat ngopsi kam dei kalenti jong Jesus Christ bat dapidan yo men sim niam pila ban puli ketin jong blai hindai pinsa nar phna yang Jesus Christ pinsa sa nar phna gitu ki briu ki ba iet yo Jesus Christ ki badan yo men sim bakhut ngap bai kan nga Quran daga jingket kli banga shit ram nong fi ba kum ta kila be no itu ba matla anong fi ba Jesus Christ la kran iki parisi wang ulah keren nu wang pidan kam jing matla ki beri ki bayo i ndai ki matla ki dan ki khamat ndai ki matla ka baken jaman sim ndai ni uba matla pat udan ya ka jing yo i ka baken jaman sim tanju ld para banget entah tanju lada fidei unang yalap na fidei manu ru ndai tanju pidan yo men sim niam ne yo men sim jong ublai men sim jong ublai nong fi udan kata ka jingban ben you know let's see udu mensim jong bleu dan compassion ban let reach gitu gibri ngala ju yalap gospel ni but ngani tu ifi baka jam taru ngala let yalap gospel yau ta bun mut gibri but kam tam yau ta weu kena samla dengan si tu ni gi babun ba ki bun kena samlang kinda ai testimony ni dengan penyang ni ban saki taba ini video ibang ring na yang te ja yu lalet bani lap macau di tanglang buat wei im auria ka klim ka adan ka video ka ba ulak peni rum tau lai tu memencau dang ka niam girukam menjudan manunu ban let tan buat tanglang le kikam bean hasnang menjuang eu menjukan tho menju eu mendan hiru balik ban kori unala handai dak jing ai jong blai lengba iwe senran jong Jesus Christ ibang ala yo ban yalap i ke jing kala bomot ngayo ban pen baptis hi ko ila yo priang men sim khu lengba ta iken thai tang iwe i khat di ai yo tau khana samla matau la yang ban yalap pin sai i bi ki YouTube ru dan bor bam ta ulit be i sud la pen khia i bapang o te anda ila i ai tang iwe khat na ke sti Filipi kalau nang bahasa nomor ikran daw mensim khoi kalak sanga ai stipil pil nang bahndri plus sanga ai bat nakata jing am aurea ka jing imulak sedan ka jing kendu ha umpat lai doi te ini kena samlai ong yang ini le kendu ya usyakri jong ublai bat kumta lawan yalam hieng namar gini dan ki house church ru ngilai lam lawan yalam itai kena samlai ta tengalai duai bat ihi ngilai duai kadang ka video ru ban sakhi kan dia pindah sengap apa ka YouTube OFLD jong tau kena samla OFLD mo Overflowing Life Discipleship Ministry bingia trelang baudan la ka jam ka YouTube channel ke jing hikaya jong ki bakraw ki bamayan dan ke ikhtiar ka bor
ulah lak lut te ilawan yalam ngia duai na du shibaji nang pi empat dan gaji kata ngindala ya duai sangila pen plai gi pop kumba karan kaman plap pen plap pop kat kumna tinjong blai ba pi uji skres ong tu kala ka bamot ini ha gospel umarkas gidaya plan gi pop i haga jutang bare ong taw baburi gi pop man man bahan ri taw pla ba i no pi lawan utaw la dei ngang fi kat uskeptri ngong fi jang ka wei ka kun hunyam ka ba he ba mo la dei kat uskeptri ngang ri dang le kita gi kam auria sa ju le pen khalai pen ngop bibat kan thai bat senrang pen ngop gi hayu la yo song kulai nong pi taw yun re haba wan yo ban duai pi kimi kimen simbaman udah try sa bio blai but udah ong hiru bau hakatu por ba kibla la lut kita kimen simbaman la lut la plal kita ki pop aurea ki pop claim ki pop tu ki pop jat bau la yo pendang kambaman udah ong ngas ngau kat bande i hakayet ngala bah bri uang ngala la lut ti ulah let sayen ngila hikai uban kala ka bumut ban bla habu la kala ka mut ngau pe pidan kam nginum pen bor pi ban pen baptis aku dan kam ban saknar no itu beri teman ban yo sat gi di pop ban yo ayu tinggal let ngam pen ju pen bor ni bangaya thu be ka jing sang ang kata ka dei happy tabang nganum le da ka bor di pi di umen sim jong blai te wi ai pen ne ang kata ngal adap na kaliang jong ngal adap pen be tum sim man ri hadien kumbat nyau banai lasdang ban sunguk thu bagi ki bor ki lasdang ban wan yele biang ulak kala mot reg lawan ban yele biang ngalong u balada empat tap itu beri teman fimpat pen kok ngu ya hong jong blai kum bau Jesus wang gospel Matias kalau nak balai tu kat san kong tu syak yang aban pen baptis namar bengi kadai yang ngi ban kop biar hak jong blai pi ti ulal hadin ulas ngok tu tau las tu nak siti nong room nong ban beri ban saknar itu beri teman ndai tang kajing kala ka bamut kam dai tang dak kajing pen baptis sendiri la let baula yo kajing pen bulawan haka January nyau tareka por bak khriak bang la pen baptis yu gadan ka video ru bangabu bat pin i bau men sim jong bleu lawan haka hi mar sen pen ngam ha senra wan men sim jong bleu namar nadu ka kitab Genesis ka baning kong kat ba bau men sim jong bleu la khi halor ki halor ki sla bat men sim jong bleu lawan syak to pindai i bau kolan no pi udah keren ki tlit batamai ngai bukti bat dan ki bapek ya katu video ki ong ba kani kadai ka bor ksui haduk kata pet ki ong ka ba ma bang nong pi haduk man tau la lak lut ni ki pop ki dang ong bau de men sim ksui kalong tek kumba ki ong yo Jesus bau Jesus ube ki men sim baman ki parisi sadusi ki ong kumno yo Jesus ki ong pi be yo men sim baman da ubel sabu kata ki nut bang Jesus wang ladang abe ladaka hima ka ile ka jong ka hima mo kata ka hima kan scam wang ladang ngabe yu men sim baman da belzabu ppb de ki ai wang hakmi wang kita ba bakran ban yu men sim bakhut dan ga jingma psu bakran ban yu men sim bakhut tak ada nga kran banang ni wat kran kulmar yu men sim bakhut lada uday yu men sim bakhut un pelak lut iki beri ni ki pop ngakran namar ki kran lemu lem thau klam sngo thu i ga jing sisa ka mama yo ngakran ni da ka jingket kli ban nilai iu la pen baptis sulah keren dikitlit bertemai ma lami kadang gajing pen baptis men sim haduk ba menta bau saki syau tau iu klam let syuk ke jing di pen buai klam let syuk ke pop aurea u klam let syuk la dan ka ministry menta ka bangim ya pen long niam on pi uman buat tangena ulet la ka jong ka ministry mar la lut nya pen long senran ni tela da pidan u men sim bakut pin yalap dikiwai kin yo lak lut na pop lada pidan yo men sim niam pin syukring ki skaniam gitu ki sakut haju skaju hakaniam kajing dan yo men sim niam pilat jing sang monday pilat bahab bantan ju lada pilat monday tuesday wednesday hado saturday ru pilang uju si uju ubriu ngaru macam ala judan yo men sim niam tak ada boleh ngadan hak ni ban keren jing sang la judan hakaniam garukam kabang ala julang usen the school teacher ru ngalang tang burim niam nga it bahaya tu kan niam bakata niam ka bangadan ka ong betang maki di ban yo jingrong no haduk kata ngala sya handai ngam la lut pat nak pop kam dan ka saki sya bangan dei sya ba ubal ka sin sya nomor bleng ngat sya te sya kum te haduk ba pingadan yu tu men sim niam ngasu it ya niam ndre ngam it pat yu jis kres ngam dan ka jing la lut nak pop ngai thu kum bangalong mo ngam la ban sak ban ayu ti dadap nang tang nang fi andal aja ya kata ka andal aja ya kata ka jingja ka jing im jonga
ngalak pep senan ke jing sang hadu ndruf senan ngalak let long senan namar ngam ngalak nya gini ge ru ngam sulit ngam let jing sang sum lat lut pina ka pop kala ami sabar la itu hiba ngadan ka pop ngam lak ban lat lut dai tat ndau Jesus Christ ya kendu ngalayo ya jing penim ngalayo sisa banyak kendu yu Jesus Christ ngalami sisa na ka jing long niam ngam pi ba ngalalet sya ka jing pen baptis ha ka ba arsin da ka jing sungu thu sya bau Jesus Christ lama i pop bangalak kala ka bumut bat ba ngadalet tapno sya ka to ka pop ka bangalak pla ngalet tapno itu beri teman ngada yo sya yu men sin jong blai bat dai nadu kata ka por ka bau blai la pen im sya kala per ka jing im bau blai la ai ngala nang pen dap yang adu men sim khut bangan keren ni fi de balai mau pi bang keren ni kan ni video dai bang bitar nun re ngakit ngadan ka jing sokhia na mar sisin ngala long reuniam upol apostol Paul sisin udai ujiu ba ik niam ba Kau Paul apostol Paul uklam le kita gi pop ki bakan syah rei ule umno umdan kita gi pop aurea Paul maru em kat kum ka hukum la le kat kum ka hukum rei kami kendu yu Jesus Christ le si pi gi ba syakri ulai pi ong ngam le kata ka pop aurea ka pop klaim ai rei pidan yu mensim niam pi kang gi wei ki bawan cika jing kala ka bomot pimlet banyarap iki hak pot bagi dan kam pi suduai niam rei kim dan ka jing lat lut rei dalak pelat ki wei pat pi sakeno dar uni usam lau bangala let duai ru anong pi balak lat lut ki let mnu gi wan ki ru niam hayeng bat ki ot sendan na senagak tu keli wang balai pi ot kan yang mencuang ngale ayu kan ka ba bakalam mencuang di ngatanglang im pertai ngal ayu balai pim ong nga to pot balai mentang dalak kala pi wan man khang nga kum ni baki kila ong ki ong ba ngin kumno ka constitution jungi kam dan dadang imle ngir ngin syatre te hatu perkhat himapi kanina kadang da jing i ma jing bitar perkhat himapi hatu pidan yo men sim niam ne pidan yo men sim jong blai ka dai se yo brio bala yo jing kala ka bomot besya bupin khang bikin daki hukum jong pi diki pitek marau diki brio ne pi di ban kamen banau yaro itrai kamen sim ha benang kala let pi hang ngim dan ban long niam inu ni trai nang mata ka hima jong blai kat no ka jat kan ka jelame ka ya kat no kitu gi balet jing sang kitu kena samla gi bangla ikendu gi wan ban pla pi pek tang kan ga YouTube ru pek na ka to ka YouTube bangla thok to bang kumno ban la lut na gi pop aurea kumno ban la lut ni gi pop hit film na kat no gi samla kan thai bat chenrang ki balet wat ki rang ba ru gi balet jing sang ki sulet tang kan yam kim dan ka jing la lut bangar sisin ngalalong kumta mar balai basyate akan yam dan sim jong ublai sim jong ublai un palat lut ingin nak pop un palat lut nak jing bisni brio un palat lut nak jing isi un palat lut nak jing ban ban ngon kana bo yo Jesus Christ la sakna nar dau sim niam ubarung hapok ki brio bagi kang persyak nang fi hang ngim dan mentakam dai syuk kaya manaya sngong niam kadai kaya bangin kela ka bomut kamper hang no ngam ta da jing ayai jong bleng aya syakri lang bat bun ki ban ki ken hun la ki jong kila sedang ban sungu thu menta habang ya dan ya uju men si man syakri nyelet duai lang si yang ki beri ki yok khia nang fi ki beri kila pediang so baham ta haba ki dan tepi ka jing ka jing terang sisa ban yok la lut ni ki pop ki dan ka jing terang ban yok khia ni ki jing pop to ngak kerpat APC mi no si na ka jing long niam please i khamat lo kenjaman sim ni le ayu bakat du kan yam kam yarap tingi banat chu blai bakat du ka ai ka tin jong blai ka badan la da pikla ka bomot pendat ya jing ka arsin ya ka hak long senran jong Jesus Christ wat khang ya no wat khang ya no wat ong ba umpat dap ban puli ya kan ka lan ka theology ba umla ban syakriyo blai haba fidan yo mensim jong blai pila syong ki kejap ban duai pila dan yo mensim khut palat yo bau let yalap yo gospel kham let kan no bas ni ngau ngai syakri mentang idan kan ka kenhun jing penlong senran ngam jukhang yanu ban let yalap gospel ngamong ba pila wan sanga ngal adap penlet jing kala gamut kamlong ba pinlet yalap gospel ba no pinya join nang kisi para wonget let yalap gospel dan kam si team dan kami ai dan kami la da pia sisa ka jing khut jong blai pila san kti jong blai pila mani sayu blai let ka pertai let yalap gospel penlong senran ma piru dan kam banya te banya kum uno brio ulak bandai nong desh sha ka nong desha mystery uno nak trik officer sarkar ne nak trik business Jesus Christ khat ya barok bikin yalap ya gospel kam jit datang ini kam jit tang ya wang udah ada pidan si sayu mensim bulai pini isya
mi no si nak ni teng anong piu ni musim niam utrai wat hakilong yeng ru lai i baki khun te kila i yu blai kila sedang ban kala ka momot kimi kpa khang ni u msha shu ban la jing sen lai i to bo briu la udan ka pop msha kinariam la jing sen riam kiriam ki bakhala mong ni e ki khun elet parti elet im auria im samla itu samla ruan ha yeng ban ya shong hai tu kamera kim ong e ki kimi kpa la jat te jing im mong e retang sula kala ka momot la bet hau Jesus la yo ta trei men sim niam pat sedang ban khang di ge are hapor baki let sa pop ki shong si samla ban ile ki kam auria phim ong e hanrei undala yo men sim khut la sedang ban duai pia khang persya ka dei se kata ban le pin hap an ai jing khan nya ka wei sing yo blei pin hap an ai jing khan ken ma para bangai khan ma ngakran ni ba pin pli ki khamat pin hap an ai jing khan mat amar be pidan uni men sim niam ki khon ru kin jenjar nong pi ma pimdan yo Jesus Christ pi pen ite yo Jesus Christ ki kulumar ki khon ru ki jap pin saong pin sayam hadin pin saong khon jangau la ngap ha jing di pin hap let pha duai hanu hi pin pemla ban pha duai ki rum niam kim dan bor nong pi pin hap pha let hai tu ministry baret hi iba pi khang persya pin lai kendu jing e nakran bat daka ka ba jing sisa ka bangalai kendu ibawan pha duai hanga menta daka jing ai jung blai bat hakiti ki sakri ki dei ki bawan na ki kan huniam ki bahe ngim kan tat ya fi ngim dan umen sim niam banong em pim dei na ka ministry jonga nganum tre ban penduai fi em kadai ga latlut wan pi dei na nunu kun hun mentangit sabu ya yeng jing duai ru wan yin duai fi ngala judu ban duai ya wai pastor ru wan sop nganong fi namar dan ga jing sakte aka depression anu mitu kertang ni namar belengan su that kai ki beriu rai ulawan sisa wang adan ka depression ngala bukti ula duai ba mensim jong blai la pelat yo wat ni kong ukuran persyak yang namar ba udan ka jing long niam nong fi mentau pat laj lut na ka jing sap tiang namar tiang yo syak sim action tengah ngong blai nya leran nga tengah preach back ni ba Jesus Christ nan bakhang ya ngar manum khang ni no ngam ju khang ki ba badang ba pide ban wan back tengah ka akan ikam ministry jonga ya dah pila dan mensim jong blai let yalap ya gospel pen long senran ki wei mai leng ya trai na mata ka hima jong blai am na ka menta jonga tip kami tu ba pidan yo mensim niam ne yo mensim jong blai mensim niam un sa isi ya yo mensim jong blai banu sakran lai project bat kan ka video ka pen bitar ki mensim niam Rei ngam dei bang bitar ngakuren ba bakal dei kaya bu blem the no buk elau mensim halor ka dok baro bangin mi no ni kita kiniam kirkom in iet ban iet ya ka jing sisa bu mensim pai uji sukres haba ulet ban peniem ya ka breu ka sabar jong kaniam ka tu ka bala syak kan tat na society ka dei ka nong samaria kadan nyong wat kilok ka bala syak kan tat ka bam julet jing sang syu ka bala ka society hapok samaria ka dei ka ba ki kan ka standard ka bahai ba kabagi i kan iki kentat na Jesus Christ sabuan pen makai kalong evangelist kam dei ka theologian ni ai kadai first woman evangelist kala let yalap syakitu ginong samaria hi bagi tu gi baju isi ya kam syakilawan ban yok mat yu Jesus Christ pi Jesus Christ trate kiniam uang gumno Jesus Christ uang hal nong ka basa jang gospel you honest mau pindah puli itu arpun rio arpun yo ter uang bau blai menta uyet ya kita ki bamani ya blai hau mensim ba kajing sia pai hau mensim ba kajing sia namar blai wan syu hakiniam ki rukom la mi mensim jong blai dan ikiniam takadau ka telot dan bor ya yang nang fi rai un jet ba kita ki briu ki ba dan yo mensim ba kajing sia kilak ban long menta lek si kidang dai kidang dan hakapok rai kidan ka do not kan nang fi kila si kila ja ska jing sen si kim julet chu ndrei ki thrang sisa nadu ka do nut ban kala ba mot ma ki wat sisa yu blai hoi ki tutan bang te ki ba ki blai unwan ya kendu mi ki un sapendan kam ku mi ta ki briu bakin long ki atiar jong blai ndrei ki tu ki barang yak be ka niam ki ba sngo bet makan niam jongi ka dei ka jongi ka bun spa bun pau kadan ka pisah ka ba biang kidan ki ki ba biang nang pi blai u la mi nang tuan tapi kuat man syakri syai blai kadai kan lenti ka bakhim am ka bakulut tapi dan yo mensim niam pin iet yo para marjan ngel dia khatam para Kristen ubayalap ya gospel pin iet yaki am pin leben yaki am pin kan tat iki ni seng debak am pin kan tat iki ni gisnong dan ru bakan tat nganong ni
tang na kabar kanta ki pediang yu Jesus Christ ki pediang syai ka gospel ka basisha baki le syai ngong ke kat kum bau mesin jong blai Quran nak tinjong blai penam tak kadang dan ka shaking ngong blai un sapen ki bat gitu gi badan akan yam pin sapet setangkat nu gi ba it nyam blai un shake if ber khat un pen kani ka prophecy pin sai bom dei tang ni jela me kalia barok ki jela hapo watch west ru watch ki foreign countries ru bom mesin mo blai kini gi yak ba khadu tray borba kadang ka revival sya ka ba ki briuk sedang ban i sedang ban mi no kadang ka jing pen ki wa ni me kalia ru bagi badan yu mesin nyam ki krumar ta ki sedang ban te di ki an ki hukum ki sedang ban khang ni ki briuk pinumla ya mesin jong blai ban yele persyak bom mesin jong blai pelaksak nar pnai Jesus Christ insyaallah ada mi pat ki gumensim niam ulah penlong ban sakna pnai Jesus Christ na ulah ada mi pat Jesus Christ menta kala dai ka por bon pen ki nganang fi pa pen sai i ki brio ki bam moddor ken yalap ya tinjong blai ki brio ki ba pikan tron ki brio ki bam nang bam sat wat yu ayu bir ragi badan ya mensim jong blai ba tinjong blai kini ken sapen ki tengah ya wer fi ada video reuniam kumbangar ngalalong kumbau apostol Paul ulalong reuniam tanhap no itu gisaro yang pi let's share ka jing duai ga ba syang try ga e ga ba memon yang aban le namar ka ba kham ma shu shu mdei tang bagi ha ki ka ba jinglong niam ka selet mereka ba ma da iti pini ajuba ya hakmat jong blai ma pi ba at na sinagog la do blai un keli nong haka daw ayu pi at yau ni briu na sinagog balai pi at snong ni ubei pi le ben balai pi ki kimi ki pa pi khang u habo priang ni Jesus Christ pini ajuba biu ngabu ka jing keli pi pini ajuba lani ki tu ki bakan shot nari banong bau tu beri jong blai do bayalak bakla ai pikam da tanju shisha pikan shot pi ai pe blai haka si bisharin sa pli bet duang ya ki jingkang sa pli bet kom haka ayu pinang ta pinum lat kebom menong pinle kom no ta kapor pinong ngala yang na pulpit ngayalap ngala de ta ngala dan kata ka title kata pinong gum ta kni pengakran ya pi da ka jing iet tem dei bang akran siap ai kata plin ngakran pinle kom no pinla ajuba mat blai pinai kom no uang pi khaba uniu le ka man jong blai pi khang ni uang ki pinong ngala ya bam ujing khoi try khmat jong mi ngila ya lap ya ktin jong mi ngi dan ki bala be ksuat ru nang kertang jong Jesus Christ dan ki bala ya lap ru kertang jong Jesus Christ nong ki ngam itu mar fim chimi yu Jesus Christ fi igi niam girukam wat khang shu igi brium takam dei shu apo haba pi isa ba udan mensim bakhu jura ki beri syak pop lada pi shisha bagi beri ki wan syak ka jinglat lut ki lat lut ka pop kila mi nik tu balai kan pikang ya terailang kan bagi ni pniam ni kan ka jelam ka lia ka bla jat ka ni drops wem dan ba ayu hari beri unda kala bomot pat pia tu kelar pi mudui ngakran ni fi ka jing ni tu kala ka bomot no pai no sublai parai ba revival ka ba shisha ko mapirwai atrai pa revival atrai Pak revival icon sedang syuan ngawat surah syuk tang degi sintur ang icon sedang syuan kelak ka bamut fi leaders ru gitu kiba im arsap ublem sa kedang bai gitu kiba im bam im ka pop ba im arsap kiba bam it shay ublem bam im ka jingkut bai na kuran ni ka jing shisha ba sa kedang mentawla sedang belek ban kendang ba ublei uang bang ngan bishar syua na ka yeng jong terahi empat bishar si beri wa sabar un bishar syua na ka yeng ka baki kong bang ide ki kristan un pen khut syua tak ala dei ga ya jong jing pen khut kala jan ka hima jong blai kala jan ga jing wan try isni gi kila ayu un pen khut bet ki beri un le bet ma mdei manga ni bakran ya YouTube nga long tang mouthpiece ka ba blai syukran long tang mouthpiece ndo pak kran ngam ban kran bet klam ga jing syap tieng ai wa tu mi no na ka jing long niam tu pediang no yu Jesus Christ tu le no ya khtin jong blai bat minia er ta ka jingya kan ti ka bakim mo ka bangin yo ma yu Jesus ba habu Jesus Christ on ya kandu ifim wang ba mi syakri ba tena mata ka burom jong blai ya ro you try but like the share the subscribe ya kan ke video ngana chance where ku blai sibon ngin se kandu